Muthenya wa iguru Minister wa Kithomo Professor George Magoha ni ararekererie maumera ma kigeranio gia kiburi gia kirathi gia kanana kia mwaka wa 2020 na ni kuronekana eritu ni marekire wega thini wa kigeranio giki gia kigeranio kia KCPE 2020 na wanaguko thini wa county ya Embu tukiroria thini wa gicigo giki kia Embu West mwiritu nike utongoretie ari na max 411 kuma cukuru wa Evelyn wana cukuru ciingi thini wa county ya Embu eritu ni mathiete na mbere na gutongora thini wa kigeranio giki ningunyitanira na mwarimu wa cukuru ya Evelyn Complex atwire maumera ma kigeranio giki ma KCPE 2020 maratari atia no mwarimu no ambire gutwira ritwa riaku na maumera ma kigeranio gia kirathi gia kanana maratari atia mwaka uyu. Ni wega maritwa makwa njitwa Francis Maina ni head teacher wa Evelyn Schools Complex na maumirira ma mwaka uyu ni mega muno na nitukenete ni tondu nitwonete a lot of improvement na makiria moguo tuka produce the best girl in Embu West sub county na nitukenete muno ni undu uguo. Nitwanyitanire na arutani akwa na tukigea na special program ya guthomithagia utuku na muthenya na guthomithia kinya weekend ni undu wa kurikava mathaa maria twateire hindi ya covid. Grace ni kiara tongoretie thini wa gicigo giki ari na max 411. Grace ni ndu ikiratumire uvote go perform kana uvote gukorwo na max mega mwaka uyu na utwire matanya maku ni mariku? Kiria kira contribute ngoro ni na max mbega ni hard work kuiga ngai mbere na gukorwa ni punctual all the time. No utwire matanya maku urenda gugatwika ndui na urenda gukathie cukuru iriku? Narikia kithomo nenda gutwika electrical engineer na riu tondu narikia class 8 nenda kuthia Starehe Girls Center na ni mukenu muno. Kavinda karasa karia cukuru iravingitwe aciari nio marari na ciana ciao muci na nitukunyitanira na muciari wa Grace atwire kavinda karia arari na mwana wake na ni atia arekire ta muciari ni temirire kwaranyitire ta muciari niguo gutetheriria mwana wake avote gukura ari na maumirira mega. Mpita wa Miri Muriuki mwaka wa 2020 ni urakoretwo na maundu mengi nundu wa murimu wa covid ni ta muciari undu wa mbere wari kuiga ngai mbere kuvoera mwana ucio na kuvoera ciana iria cingi nacio marakoragwa nacio tondu ti undu raithi gukorwa wikarite mucii na mwana mwaka mugima na ugitaranjiaga ari class 8 na ageka kigeranio koguo undu wa mbere urari kwira ngai ose kanya gake na ke ngai akorwa imwivokeku. Thank you. Kuringana na Ministry ya Kithomo mwaka uyu arutani maravotire gwika wega gukiringithanagwo na mwaka wa 2019 nitukunyitanira na mutaaramu wa kithomo atwire gitumi kia arutwo gwika wega mwaka uyu kirari ndui. Maritwa mbitagwa Dr. Frida Wakarani na ngwiciria uguo class 8 mavotete gwika wega mwaka uyu no kunyitithanwe na maundu mengi tondu niguo mundu kuvota gucindana no nginya akorwe aina ugima wa meciria ugima wa mwiri na wa kiroho na kavinda kau ciana irari mucii ni iragire kanya ga ku develop meciria mao kana gukuria meciria mao past the class na pia mavota kuvurukia meciria koguo na magicoka cukuru meciria mao marari ready ku receive undu ria mangikora makithomithwa makiria moguo ni kurari na reduction ya student numbers in the school. Ukethera riu arimu marari maybe na grade 4 na class 8 ntheri kuthomithia koguo marari na time mbega na ciana ciao na the students na the pupils kuma prepare for the exams koguo mathaa mau marekarire na students makimavesaga attention ni mara contribute tondu mwarimu uri uthomithagia class 8 na grade 4 kwa kawaida ange maybe na irathi class 6 class 7 but riu arai na time na candidates na avota kumavariria wega. Thank you. Thini wa kigeranio giki kia mwaka uyu nitukuna muruto wa mbere thini wa county ya Embu arari na max 418 na umete cukuru ya mwingi ya Kubukubu wa kairi araumete cukuru wa Plains View ari na max 415 na wa kathatu arari na max 412 na cukuru cia mwingi thini wa county ya Embu ni cirekire wega muno gukiringithanagwo na cukuru cia andu kiumbe kuma guku county ya Embu ni mbetagwa Peter Mungai.